objašnjavam ljudima šta je za mene Indigo Kristal, ja nekako taj vaš film percipiram kao film ovdašnje generacije, kao Dokoske ovdašnje generacije. Kakav je bio tvoj odnos prema tom generacijskom materijalu koji ste prikazali u stvari na tom? Da li ste izlazili na lokacije, s obzirom su likovi užasno životni i da je... Da, nismo išli na lokacijama radili bilo kakve probe, bar ne konkretno glumci i glumačka ekipa. Mislim da je više to što si ti osetio zapravo stvari u tome što je Luka po meni uradio jako dobar casting. On je vrlo dobro znao za svaku ulogu koju je napisao, znao je ko će da igra i negde je dobro procenio po mom mišljenju. Tako da mislim da je okupio je ekipu koja se manje više znala, ali kao nismo bili svi jako bliski. Ali samo snimanje u Šapcu i to boravljenje tamo 30 i koliko dana nas je zbližilo, apsolutno, da. Tako da to nije snimanje u Beogradu gde se ti svaku noć vratiš kući, nego se svaku noć sa snimanja vratiš u neki hotel gde su opet isti svi ljudi s kojima si proveo ceo dan. Tako da, meni je to bilo sjajno, ja volim kad je to tako i prijalo mi je što je sniman film u Šapcu i mislim da smo dobili dobar efekat samim tim što smo se izmestili iz Beograda. Pre svega ne referišemo samo na Šabac, tako Luka, film smo pravili da može da ga pogleda čovek iz bilo kog dela Srbije ili Balkana i da prepozna svoj kraj, svoje ljude, neke u okruženju. Mi smo ovde na festivalu imali dosta gostiju koji su iz inostranstva, imali smo i dosta gostiju koji su iz regiona, pa oni na neki način i poznaju Beograd, ali niko od njih nije sada imao neku, nekako sve ne sve, ali većina stvari gravitiraju ka tim centrima, ka Beogradu, manje ka Novom Sadu, ka Nišu, ali u odnosu na te manje sredine, oko Novog Sada i Niša, ljudi imaju sličan utisak kao što ljudi iz Novog Sada i iz Niša imaju vezano za Beograd. Tako da, mislim da je to strašno važan iskorak za kinematografiju, generalno našu domaću, da se produkcije smještaju iz centara, tako da, apsolutno. I scenografija svugde može da bude vrlo dinamična i zanimljiva, naravno, shodno tome šta treba da se prikaže. Ja mislim da samim tim što je nova lokacija, što jednostavno, i to je Mićko pominjao u nekim intervjuima, nekako sad sve što se snima, svi location menadžeri idu na iste lokacije, znači treba nam hotel, idemo svi u hotel taj uvek. Znači nekako se ponavljaju lokacije po filmovima, kao da su vezane, jel? A i ovo je osveženje.